Jadi di hamu burukku do bereku do honokku do hata saotik. Dangarong isi sanot calo. Nabetik sahat tu so. Jadi au maison pala bapak tuam. Nah yang madokok kato di. Simpang obat arong dobe. Jadi ho helaku. Itu do ho be burukon na lah ho pasod bodommu. Postur hakku di ho amang helak. Da boy pa juajomu pala burukon. Imalas terhaku berdengar sedari mana boy hudok hata tu helakku. Langsung dia pe parangai di burukon ni itu dohon na jali persod belummu hela tung malau maho mangajuon burukon ni. Hudok ma ay tinggal liling atop don ni maetek tinggalon apala anggik ko nahinan. Jadi napos do rohakku. Dari tuwakko mangaju-aju non burukon. Ima hatakku to buruk helakku. Jadi di ho burukku. Si Dewi itu baru hasian. Sonari di hari nauli naring ganon ni nga be ho itu marhasohotan. Itu dohon helakon naring parsodumu. Nang si dohonokku pe baru malo maho. Mangaju helakon ni mabay na denggan asa denggan tujulanon nang rumah tanggamu begon nami akan natutuan jala perjulis do honok kutuho paling pesan pertama iko malo maho madok mabuat rohani si matuam buru do doli poso do peni malo maho itu malo do mabuat rohani si matuam doli do beruan jadi parumain nabur jumaho Celo ya jar maho boru tumorong maho tutu mulai dok si boru tumorong onni boru terang nang pegolap tetap terang Mbak tutu terang. boru situ mau orang Iya. jadi Pangulu hamulap kui. ikon benom muda dinggani jalakon malo homa buat roham si matu amon ni hubereng si matu ni nabur juron nalai mulai nang malo homa buat roham si matu amon ni mungkin dang terima muda dengan alai ma postur hakku itu tung malo maho apalagi buat rohan semua tum doli tor malo maho baik-baik terhato baik kopina kasay yang gapo apala boru sekan nang pe parumain jadi boru siyang gapo sarupa do anak do boru sonari jadi malo maho itu dah boru dah mabuat rohan semua tum na doon asa ison upasat tami do ulos mudo oma do papa do abang ison ulos nagajang batu soni pe ulos soni to balas marham do todim tujolon ni ori no buh upasat tami saya giat mai to ho hatop dilitiat dormu ujulan nonni songoni mai to butima mau lihat tema di Tuhatam beruku si Dewi sama Hela Perdede firman Tuhan sudah kalian dengarkan pemberkatan dari mulai martupol sampai tadi pemberkatan jadi apapun itu permintaan firman Tuhan itu dicamkanlah di dalam rumah tangganya ya inangnya baik-baik mengambil hati mertua terutama ya jadi inang tua yakin kalau si Dewi itu lebih dewasa di antara berempat yakin inang tua sama si Dewi jadi pintar ngambil hati mertuanya nggak usah terlalu diambil jarak pokoknya pintar-pintarlah ngambil hati mertua dan suami ya inang ya jadi baik-baiklah kau ya, karena kita jauh Jakarta Batam di inang tua mohon gak usahlah bersedih kau merantau karena berumah tangga ya songonido nang tu hela nami perdede mungkin di saat oh namang maloma hamu helaku songon na mangalian hiburan tu boru nami si Dewion alana odepe si Dewi berumah tangga adalah odepe pertama yang mana merantau jauh dari orang tua jadi pupasaha ma tuho hela burukon na buruju don jala simolo yajar Madu tu natulang saha di homa amangda suang songoni nang tuedahku
Kalau begitu kita pa Jepang di Jakarta, naburju doe dakon ni naraku. Namalo doe dakon nandong mga juburku si Dewion inaraku. Eda wajari kami do dengga buru namion. Tiki di julu nami. Boy do jala si ulo yajar. Ale dakku bo tuan don ida dung marumah tangga ale kupasaha matu edaku. Saat di homa burukon ajuma anggak maburu modedaku sormatua mahamueda amang patugu-tugu pahopu payut-yut pa. Jadi imasi dohonok kudaku boto edaku marupasa. Alai inti rupasaha matuho burukon na burjuon soang-sonia na burju. Memang marsipato muad doeda burju parmain awi akido ala awi inongna inang tuana. Jadi ubereng edaku na burju dotong postur hakku de edaku da. Oh, mabang edaku mau lihat madi hita sude. Matutu. Jadi menang nabu HP, kamu persikola do hamu na dua. Tanpa hua jari hami ungai boto hamui. Matutu. Soal hadana tua-tua nama do kasih tua lak mahamu tubuh si korong atas ni purba tua. Tubuh anak mahamu tubuh boru aku mumai satu nasa hormat tua. Matutu. Kanita ina bagabe tu pada kosita doan. Ari muna dua do gabe molo hamu totong marsi paololo. Saat di sore na sa ubote di tiga ras. Pasahaton nami ma ulos mula gabeon. Ulos helaon. Tuho hela nami doho boru nami. Gabe mahamu na dua. Sude mahami horasoas. Matutu. Gabe. Bose. Iya. Tolong lihat Pak, tolong lihat. Tualah kakoina tubuh sikoru tubuh anak koina tubuh aboru jala marluga mahamu sisada solu mangalulu inariko dalam ningolu Atahon. di konon rumah baru Aminatu atu hai nungarome rokapi helaku si pardedei horas maho tiur mani bibi Opuk si Vincent. Sama langsung. Marhuta homuse. Samarai. Opuk si Vincent pardede baru kultum. Son. Tubuh alat lakoina, tubuh sikoru. Tubuh anak lakoina, tubuh aboru. Jala marluga mahamu, sisada solu. Mangalulu inariko jalan ningolu ingot maho di hatunganmi tadi kon haposon mi tua pangalaho malo boruku marsia doba marsia jua mahamu Marsada roha buju-buju homorku marsiwa tua asa tada bahawina hera aja Iya dulu sama coba terhela saya coba pun sibiri tadi iya perjudian yung mabuan muna ulos bolo adong ulaon biha muna boru asa nanao matkubas jadi so mau lihat ma jadi do di hela nami pasah tami madar helaon mula dong ulaon nami marga situ murang gabe lopes mu melau marhubas ido pasah tami on jadi naraku permisi nami pasah nami madar helaon hela nami tama yang go madar helaon Tunga so jadi buanonmu Tuba jujiani Itu dia do haromat daro buanonna Yang gomadar helau Naiko buanonmu Tuba radatoni
Ala per proyek do toke la muna ut belum itu proyek. Bodoh saya dia sana menang-menang. Iya. Jadi tu pamarai memusiat itu lang. Iya, opung si